Face je bio za specijal i danas ćemo raditi jedan trik za specijal. Znači vidite ovdje karte, pomešat ćemo ih, ali da vidite što radim. Sad, koji ćemo trik. Znači, dobro, izberite bilo koju kartu. Evo, što nemam pomagača, već na primjer ova karta. Sada, ja ću iz ovog špila da promijenim vašu kartu. Da li je kraljica pik? Vjerovatno jeste i evo objašnjenje trika. Sve što trebate uraditi je zapamtite tu na zadnjicu. Presječite sve što će uvijek biti kod mene. Sada idemo na drugi trik. I na drugi trik, znači. Izaberite bilo koju kartu, ja ne smijem da je vidim. Naprimjer ovu. Veste tu kartu, što ćemo kazati. I sada mi ćemo okrenuti špijel. I gledajte. Mi tu vašu kartu, vidite, špijel je skroz normalno. Mi vašu kartu stavljamo u sredinu. I sada, kada pucnem prstima. Da li je ova vaša karta? Nije. Da li je ova vaša karta? Nije. Dobro. Pucnem ponovo prstima, sve karte su okrenute. Osim jedne karte koja bi trebalo da bude vaša karta. To je bilo to za ovo epizodu, svidjela. Ako još stavite like, i mi se u sljedećoj. Inače ovo je bio specijal za 50 suba. Fuck yeah. Hvala. To je to. Ćao.